خستیه دروح نایاس بدا مبتنی اشتیه دستی خبرن کرو خاطر جمع خستیه لبچل زبستانی دا مبتنی اشتیه لبچل زبستانی دا مبتنی اشتیه دلولو هوالولو جانو شیرین برین دارو دلولو هوالولو جانو شیرین برین دارو بريت مرخصة جيت بو إيرو كتي حالو بريت مرخصة جيت بو إيرو كتي حالو جاوی خلجیانه بوی مرنده جبر ندا دلی خلجیانه بوی مرنده جبر ندا بچاوی سر خوال دورا خود گریا گریا ندگریا هوالن خندیدی گریا ندگریا هوالن خندیدی دلولو هوالولو جانو شیرین برین دارو دلولو هوالولو جانو شیرین برین دارو بريت مرخصة جيت بو إيرو كتي حالو بريت مرخصة جيت بو إيرو كتي حالو وده حيران حيران ده حيران حيران ربنا زين وده حيران حيران ده حيران حيران ويل مني سال فور دوران آبای فقیبو سالای سال دستی کرن کلبچی بروی شاندنه تشکانا و شاشوتی اخلو تاخا جوری ويل مني آخ ده حيران حيران دور بنزم ولوني
çavi xaljiyanı bu mürüm derce berneda dile xaljiyanı bu mürüm derce berneda lov çavi sere xwe li dora xwe digeriya digeriya me digeriya hevalim xwe ne didi digeriya me digeriya rê hevalan ne didi demulu hevalolo cano şirin birin daro demulu hevalolo cano şirin birin daro erit merhaza git bu İroketi çalo erit merhaza git bu İroketi çalo دما و خوش به گودروان هیجا بخیر هاتن رادیو دنگ گل برنامه آهنگ ام ایرو دیسا تیوی هوالین خوی هیجا لسر گیتار و تومار مازوم روشن لسر پرکسیون مراد باکراک و میوان می ایرو جگمگما کردستان جگمگما سرحده جوارتوی هنرمندکی جوان سردار آزاد سردار جان تو بخیر هاتی سر سرا سر چاور هاتی نو بخیر دابی سر چاو سر ساقسابی هر کیل کدریم تماشت که گودارد که سلاو رزق و حرمت خوش تنی گودار بکن هر کسی سلاو دکم هیوی دارم برنامه بگوره دلیوان به گلک سپاس سردار مبسترانه که یوسا به هستیاری مدست بکر باور که انسان امینه که کله اوک بون چاوا کله گری بون افستران بارگم سر حوالی عگید نه عگید جوان لور شهید کت تکاره بینه که بحثا استرانه بی که استرانه کیه کی نویساندیه لسر چه هاتیه نویساند مگل سر عگید لهنه که برفرت تکاره لسر استرانه بسکنی انت وحی لسر ناوی عگید هم همو شهید خواب بیرتینن بگمان عگید شروانه که جوان بول کردستانه پشتی دمک لیشر جبو تداویه خواهد اروپایی بله لی پنج شهر yani zede bela bu tu çare li nema bu rojin xoy dawiye Londra'da dema o Yusuf behavrabun Yusuf hey sagal serveçit ke o vedgere Gerila Yusuf ne navi Yusuf vedgere de hevidarım te sermana beji o sa behestiyariye ki troydin jijana xo jidaste o dema dawiye daji li dora xamezet ke hin haskirin ve Cemal Batşi avalin xo tikare li muxabın canna derfet çinabın canna işte mırıf nagi jehef böyle ve o jem carektin havale agit birbinin Yusuf Rajibejin desteği dengi sabi böyle Serdar can pişti mesrane xoda nas kirin me bahsa agit şikir de heneki Serdar Azad kiye jukahatiye deneki karib bahsa xob ki godarvan me tene radyo ne godar dikin godarvanın başın bu kalitene teneki xobiden nas kirin şikirem barnama radyo pişti demekte jaraya kimine ne tamaşa yani hem demad bejin radyo herkes dikene usta radyo ama rastiji godarvan ki pır bir kalite usa evkene yani beguman anji ku televizyonda keveci kun radyo xad ginin havalin böyle Serdar Azad kiye yani Serdar Jivartoy Jigundeki şoreşke aslında Azad yani şehide şoreşe brekim bu işte böyle işte şehit ket usa menavi hilda mehilda kum graniyo navi bin işte nerede navajiyane da böyle yani çıkas am serketiniz hanım li kudari am hayan hebin jem tkazım sevi navi birbinin ve navi wanda nekin jisar hada vartoy me vakim got işte despeka nodi şehri Taybet Kurdistan'ı pırgıran
بتایبەتی سەرهەدل وارتۆی خوادا نیشان بێگومان دەما جیەکی سێدە شەر هەبە و دژمنێ تەژی بێ ئەخلاق بە هەموو زلم و زۆریە خۆشی داوێ سەر yani ez çi bêjim behsa çi bikin îşkence bêjin gund şewtandin bêjin û girtinê bêjin hemû tişta bi me dan jî jenerasyona ku tu tê de mezin bûyî mixabin di nav vê rojevê de mezin bûn ciwaniya xwe wisa jiyan kirin me van hemû bi çavê xwe dît ev rastî ne rastiyek e piştî mala me şewtandin em mecbûrman derkevin wê demê bavê min hindir dabû û em derketin Erzurumê çûn yani ser kamyonekî dibêjin ya mesela alelacele Tirkî dibêjin berhasıl em demek yani demek ki bêjim çawa malbat hêj li Erzurumê ji ber ku derfet nedan ceza jî hebû yani ji bo bavê min daha dixwastin mixabin işte hêj jî malbat li wê deriyê vê navberdan vê jî bêjin ev bû 30 sal kesên ku em bêjin dê bav bi hesreta gund hesreta zarekê xwe hesreta devdor û cinarê xwe jî çûn sa jiyana xwe jî li Erzurumê ji destan yani hêjêm ez li virim piştê demekî em ji vartoyê derketin min nikaribin Erzurumê jiyan bikin ji ber ku zext li wir jî hebûn ji bêjin qoriciyên mişê bigirin heya tîmê taybet li Erzurumê jî wisa pir rahatî nedan me ji ber wê mecbûr bûn ez her birî xwe jî derketin em her şey li virin bavê wan li wê derê min yani vay bû çend sal 96 destpêka 96 heyana jî ez bixwe li wê derê min em bi hev rahatin ez jî 96 datim bû çi xas bû 28 sal 28 sal demekî dirêj e carna derfet çê dibin misanekî hewayên baş çê dibin dikarin her welat carna jî tê girtin ew jî wisa şansê te heye şansekî te heye te dikarî herî nadî dikarim seqedê xekirine Serdar can em niha stranekî din guhdar bikin em hinekî stranekî wisa ritmik tamam kîjan stranên bixwînin em ê giraniya serhadê bêjin tamam kîjan stran hêlî û hahêlî hesîko hêlî belê işte wî jê stranek din pê vebigirin ew stranekî govendê jî ne belê aliyê serhedê de yani hesîko pir dibêjin kes vê nayînin zimanlê ev aslında belê govenda çanda Ermeniya da tê ne belê giraniya Ermeniya cer dibêjin rast e di melodiyê de jênekî tesîra evka rengî Ermeniya heye li wir ketiye nav hev pir tişt û dema tê gotin jî wisa li ser kofiyê av datînin yani wisa qasiyedî tê gotin me xwast em ê jî bêjin albûmê da ji me çêkir hêvî derim tamam em keremkin
dünyada lele can hey can lele can can İşaret kirlele büdesma lele can hey can lele can can Şuna mal lele dünyada lele can hey can lele can can İşaret kirlele büdesma lele can hey can lele can can Jiradı golele vere malele can hey can lele can can Jiradı golele vere malele can hey can lele can can İşaret kirlele büdesma lele can hey can lele can can Şuna malele dünyada lele can hey can lele can can Saat خوش سردارجان ev jî rengekî ji serhedê wekî potporî me çêkir ne belê Serdarcan tekliyetê muzîkê çawa dest pê kir te karîbê hinekî behsa wan dema bikî te çawa tesîr bû li ser te te kînga dest pê hunerê kir em ê piştevera xebatên te wisa albûmê an jî koma berxwedan heye tîketî nav koma berxwedan jî em ji destpêkê dest pê bikin kerem ki Yani Serhat zaten evet varê dengbêja dibêjin belê müzik nava jiyanê da pir zêde xwe denişan jiyan herkesî da di bingeha jiyan herkesî da heye wisa malbatê da bavê min digot dayîka min digot xalên min digotin apanê min digotin yani wisa ew kene bi amatörî dibêjin lê wisa hinekî em bêjin profesyonel li Avrupayê di nava xebatê çand û hunerê da işte Akademîya Kurdî de me hinekî dersê ez mixwast bağlama hîn bim yani saz piştî ku demê nota solfej me girt piştî hinekî me xwe vê hêrî da pêş xist wisa pêşniyêrekî bû xwastekekî jî aslında yani bi avakirina Akademiya Kölnê me dest pê kir heya îro jî wisa demal Kölnê bû ne nel noisê bû na demal Kölnê ewel Vogelsangerstrasse belê noisê em datin dişûn lê em hêvî çayenek têkilî pir zêde tune bûn lê em bêjin yani dest pêk li Kölnê bû heya niha jî hinekî amatörî hinekî profesyonel em ji xwe re nemin hunermendin lê yani wisa dixwazin çê bikin dixwazin çand û hunera vê gelê ser piya bihêlin dixwazin wî alî da çi dikeve ser milê me weke erkekî bikarbînin vê şeklînek çêbûye yani dawiya vî îşî tune yani insan bêje tamam heta vir ez bûm hunermend na di hunerê de dawî tune tim wekî şagirtekî mirov gerek here berdewam bike deryayekî vê bîniye yani tesîr li te kîjan hunermend an jî dengbêj tesîr li ser te kir tiştekî sahe bu an yani bêguman di mala me de ez biçûk bim hê tim em bêjin çîroka şerên mêrxasiyê sidetir dahat nîqaşkirin çi qas rastê işte çawa bû falan kes kî bû ji ber çil serbêst stranatin gotin di malbatê de çinekî ew okey yani mêrxasiyê em bêjin ez serhadê de em ê behsa wê bikin behsa malbata we jî û kalkê min weke evekî bû bixwe jî zaten birîndar bû weke çi dibêjin hakemekî bû işte pir tişta dîtibû şera dîtibû pir kesa nas dikir li ser wana nîqaş dikirin işte falan kes li kîjan şerê de bû çawa şer kir wî alî de wisa evekî çêbû yani wisa ez di nava wî wan çîroka da mezin bibûm û dengbêjî li ser hedê jî li ser malbata me jî neke û pir zêde me eleqedar dikir lê herî zêde kesên ku min yani hêla hunerî de wisa bandor ser mi çêkir mamoste xel xemgîn bi rastî ne qasetekî wî ey şehîd ji Fransa silavê xwe jê re dişînin mamoste xelî xemgîn re stana wî ey şehîd ez jî bi dengê wî tesîr dest bi müzîka Kurdî kir stana ey şehîd Hemze û işte stranê li ser şêda wê demê gotibû hevalekî li vê derê dema diçû çiyê edî cigarekî û qasetek şandibû got bavê min jî muxtar be û ket destê min
میجی شاشی کرده و قصتش خورا گرت من داد دیوی او حوالی چو شهید کت او قصتش یو سب بلا بو یعنی به شکلیش فرانسه هاتو و شکلی بلا بو و از دستکارم بیجم باندورا و قصتی دا بده ها جوان تبل رافینگر لبون بده ها کس باندور هون هیجی باندورا قصت ایشی سرمه هیه بله بگومان کما برقدان بگومان ما مستشفان پرور لسرمه تأثیر تکرین لی از جرگدن بیجم انزیده یکم تأثیر کر خیلی خمگین شکرو تکارمیش امنها اوچاق strane ki derbas strane ki din jibben nawe ki godarvan merzanan gerilla Yusuf hebu na strana yekemin te strana wi khant ser şehit agit na strana ki din ji ev gerilla Yusuf vi strane haten askirin cuma ne eyvallah cuma nat vi strane beji jumara gotun müzik şoy Yusuf bu ne ev strana müzik ne Yusuf gotun yiye gotun böyle müzik geleriye böyle am Slavi Xwed Yusuf rejbişine aynen Slavi Xwedişine jara beje bera godar bike bele zindan avvelde jara beje Serdar canım çend mallı dixin visrani Dimale tamam vekili daxfın bername de beje Dimale tamam Az havalı teme ey havalı
ساعت خوش سردار جان ام به مناسبت جی همو شهیدین شورش کردستانی به بیر تیرین وسترانی سردار نهات بحثا مالبات جکر باورد که مالبات آوه جی دی دیرو که دیجی او کان در باس بنه ناوی مالبات آوه یعنی امی بینجی تینه که بحثا مالبات آوه جی بکی رگو دروان امی جی زانبن Yani Ali baş şervanı. نه بله yani دیروکا علی خراب تنه دی دیرو که دیجی نه بری جی yani 400 سال beri hayatım şervan tibi yani استکارم بیجم یه به امری خادمر باویمر بو نه رحمه خدا لیبه سابی yani usa ارتنگری امت زانی چوا yani جارنا عشر به هفت کevin جارنا usa امبیجن لهمبر دولتی دن تیشر کرن ان کالکیمه پر مزن شخص وارد بیجن لهمبر evet şirketiye lehemberi Şah İsmail şirketiye yani jive deri hayana sa diroke yani malbat diroka visil ceme sayden adı hebe kalkimine dışarı usta dışarı usta jana hoş dest Gülstran'ın dengbeji de ji derbas bene beli şakru resu beli rahmeti sayden adı strand bejin aliye usta yani jana hal hem berşeri urust jdest o korevi hadzeki işte demek şarkı lasbıntin malbata medemat qalinin tane işte kalkimin yani kore saydın adı tane ev sağdım ne vücudu nava cenaza da kuvvet çire belki nivi miriha davece nav cenaza işte vi belki azat o disa çen hep malbatı nava tek da cigirtin şehadet avancı bu nesip am çavecin yani sa de Kürdistan'da malbatek mezne mala sürdü bizim hani kalpegi cibri hey AP kalkimine kalpegi cibri de avakırına şoreşa Kürdistan'da ciyeki mezin dikire her çıkas bu ki embejin seri hıldana seri rakırna Şeyh Said Aziz serildana Şeyh Said'ti ben afkırınci binge kalpegi Cibran kalpek Yusuf Siyabek van avakır yani şoreşi van avakırın dema kalpegi tegirtin لبيتسي دخنق يعني نخنق بسلاح تكوجن جبركود او عثمانية دا يعني لشكري عثمانية دا بله ب يعني ب اوك كاس نايدر دا كرنتين كوشتن بس يلا بسلاحي var كوشتن بشتي Halit Beygeti كوشتن Şeyh Said Efendi serhildani devlet gire o pişti zaten مخابن سرنكت Şeyh Said Efendi Halit Beygeci bir kartinin Nedvi şoreşi da yebni viski 148 kes malbatame yehejini viskil cemene Dvi serhildani da jiyana hoş destan wow mecbur çı persi çünkü ta bahs kiri bu yani herim dvi herime kesin dijin zan van mesela Mugo evde radyoya millet eme göder diken bravji zanıbın. Serhadin yani Kürdistan'ı hamidati nasıl? Bele. Em naçava bikin kijan strane em çebikin strane kiyosem. Hel bijirin. Şehit Serhat embej. Kijan stran. Tvesoy. Vaki mego be prova spontanem bi serdare bername me usayş yani zede usa prova ki usa mego bikin na em hevdu nasken mejtar restoran çekiriye bi salayem be hevre kar dikin duyali de perskirek tune yani rastici spontan ki masime hevej bir gohdarvaneme de bernamen me de serdarcan em yaj Mehmet Şego yani Aram Tigran yani Şehit Serhat tim strana de bejin yani Stranbejen Nemir Devirdeci Naim Serhat Ozan Serhat em birtinin tüm dileme de bir strane xwe bir heste xwe ev stran tzaniye ki bu tu soy ev soraniye bardik ne anji na tu soy kurmancıya ne ev strane yani
Em nizanin ekiye. Bargım da albüme de tenivîsandin. Ez barim dema şehit serhat li hewlerê disekine ben strana. Ji wir çekiliye ji qeydekî wisa amatör li malê. Sabır udul haza yazdı bine, hem sazım hem saz cana birine. Sabır udul haza yazdı bine, hem sazım hem saz cana birine. Deşta hayate vaydı xemline, zilanu semma leydi gerine. Deşta ساعت خوش gelek spas. Çi stranê xweş ne? Yani kişinin strana serhat naxweşiya ne hestiyare. Gelek. Gerektim birtinin. Bele. Serdar demek ki em behevre di koma berxwedan de ji me xebat kir. Hestekî çawa bû ji bo te? Yani te dibêjî em müzîka Xelîl Xemgîn dest pê kir û piştre
خیلی خمگین دناف کام برخودان ده و تیجی کتی ناف کام برخودان هسته کی چاوا بو جبوته این کام برخودان دا آوا کرنا شورشی دا بی گمان جیه کی پر تایبته دا آوا کرنا شورشی دا سترانین کام برخودان جیه مزین گرتن بی گمان مجی دما گودارد کروسا پر چاوا بیجین کمکی کمرو خانه گینه نه پشتی دمه که هاتن اروپای مهف ناس کر bu nesibem ketin ama xabatın kama barxadan yani jibonamın ciye şerefi jibonamın ciye kadir girtine de nav karu xabatı kama barxadan da ciye girtin askarım bejim de jiyanamı da tişte heri baş bum ne o hava deme komi yek سلاف دکم حرمت خواهج وارد شینم و راستی جی وک جوانه که کتم او جی وک مزن تایه خواه کریم هول دام که ما پیش بخن جرکتن بگوری امکانه خواه نه؟ بگوری امکانه خواه جرکتن از جوان را سپاس دکم هیوی دارم دنگی کما برخوادان تجربانده نبی هیوی دارن سردار نات اگو از جی خیلی خمگین تاثیر بوم نات اشتگی سپونتان Usan maleki, kijan sıranı xeli xemgin birat edemaya. Şinkirjiyan ve şehidan ve denkta cihan. Kari maleki beji. Gerçi tu duyu Ali de pır baş bu. Sıranı baş ezberdiki. Ne? Problem emeği ezber ya bu. Komede. Ama yek juan ezberdiki ciddi bu. Böyle şinkirjiyan. Hadi şinkirjiyan hem. Hatta dü mal hem bejin ne? Komple hem bejin. Ari. Te birate. Ari. Malay düdya destekliser ala rengin yekşiler beri xadan. Mugo belki ne birat ez binin biratı. Asa spontan çimin zuda jmene goti. Bele. Naji Murat bırak kerem ke ne mazum bırak despip ke. Şinkirjiyan ve şehidan ve denda cihan Piru civandan sarı yar bere gidan Şinkirjiyan ve şehidan ve denda cihan Piru civandan sarı yar bere gidan Ateş boyun üstüman Bir civandan sarı yar bere gidan Bu ne ateş Jiboy Kürdistan Destekli saralar rengin yekli silah Beri kadar hoca civan doğu peyvan Destekli saralar rengin yekli silah Beri kadar hoca civan büteymu peyvan Bu ne ateş boyun
ساعت خوش سردار جان ام سلاو و ریزی خوش مامستا خیلی خمگین رو دیشینین جبو کداوی جبو ستراناوی ام سپاساری خواه پیشکش کن جرگدن سلاو حرمت خواه جردشین سردار جان نها ام زانت سترانبیجه کی جوانی لی زیده خواه اکتیف ناکه سده ماوی تشتی چیه yani normal strambejen nu tüm aktifin de medyaya civaki de yani te demek ki zede aktif bu te albüm çeker te stranen nu çeker o tüpişre sekini yani hüner tişteküse kabul nake sede mavi tiştiçi bu yani bir guman demek ki çand hünere kurdiden bejin mesela kalite ki pır baş yani pır baş ne bejin kalite ki ben bejin دمامه آلبوم چیکرجی مخواست امی چی بکن یعنی به هستیاری هم نزیکون به گلک زده جی کت تجربه به آلبومه لوی دم از مزد که مسا د جیوا د مدی جیوا که دا و د دعوت دا یعنی پر تشتی کنه بگوره ما از دبینم راستی بیجیم مسا دیجی چند هنر کردی دیجی اخلاقی کردی yani çandaki bir benge yani 5 seri bunid bejin öyle jiberbeji mesela merf sard be yani o demako işte ku 5 seri buni pırtede dibin işte başı dinav da banda dibin ancak bejin kesin tıkazımsa tane hüneri çekin işte necbuna bejin aburya xwe yani bu hüneri kesin van işte dikin cibsa carna awtiminin sa şun vat kişinin az karım bejim az yakşwanım yani demek ki derece aslında tevza protesto yani çavadır yani protesto için ne bejin levsa dinava ve gemar da bejim borun kesime godarjit kin bravi bigrin dikkati kesiku çan önere kurdi çetkinci bravi godarkin az bejim gemar yani rastı işte ve davi pırtışe baş yani vanaj binin zaman le medya civaki da tişte ku tem belaf kirin ne ahlakı mey tişten rojanı ne tişte tişte mayende enerji mayende tüne ama işte ligor vije mrov gerek ciye xannet beke strane xo çeke strane xo baş yani pro hünermend hene dibece tamam em protesto dikin vantışta le hüner xo disaj dikin yani em hevidaram peşaroje dejit disa olsa berdavam biki yani kutkurun türe yani bisekan nabe yani bisekin demat bisekini navber bidi çensal çünkü hünerci tişteki usa kabul nake ya beguman keseki bikana ve hüneri nasekin evcihi levsa amecarekden dest bibikün sozdayı havalı xaci tamam yani hevidarın amecarekden dest bibikün evci brabi be münasebet ya dest bikirne carektini böyle Çam naha çibikin esran ekibejim Serdar. Esran işte godarkin. Yani estranji despekede bername ekidin de mugot Braymen de hafse de çencara gotiye yavçuma jumra Slav naşine mecareki Slavca reşant em ve careji de şahsevi de jibo hamu evalen girti strana seyran mangi eme juan ra peşkeş bikin. Ev stran vakitte zanin greva burçivune de Ahmedi ez ne şaşbim Mehmet Hayri Durmuş de greva burçivune de vi stran etim gotine anju godar kirne. Bağırdım ya Türkiye'vi yanjı kurmancıyavi ağlama yar ağlama. Beli. Ama emeyro naha seyran mangi eme bizarava sorani bibejin. Şahsi İbrahim'in Cüneyt Gül Jwa hamu girtiyen azadiye. Em jwan ra peşkeş. Em ji ser şahsi hevali Cüneyt hamu girtiyen silav dikin. Herki kim me godar dike. Bun rumeta mene beguman hebuna me bikeda ve avabiye.
Seyranman yeni sana kurban çünkü vade gülane Seyranman yeni sana kurban çünkü vade gülane Vere Bo seyran kurban Bo evbagu gülzarı Verem için Bo seyran kurban Bo evbagu gülzarı Nesrin emron evroze kurban Ledme cejni piroze Nesrin emron evroze kurban Ledme cejni piroze Malmane Malman evber kurban Çinli kuşta dilber Sev pegişti ne ati kurban Kel mozerdir bivare Sev pegişti ne ati kurban Kel mozerdir bivare Ne hoş ketib ne hati kurban vade ruki şan vere Ne hoş ketib ne hati kurban vade ruki şan vere Ne hoş ketib ne hati kurban Gelek spaskin saatama hoş. Çav Serdar baş bu. Mici strane da albüm akhoy solo da mıkhondu bu. Ev albüm amini siyah evini. Vaki megot jibo hamma evalin girti nazadiyara. Tesira siyah evini hel sermaye. Ne? Serdar can proje ente nu hene gelote peşarajde te tişna çeki anjte duhazi çeki tkari bir bahsavam ki. En bedeha stran hene. Kombune ne? Böyle kombune. Peyve wan müziği ona işlas bune levsame navbereki da bu. Naha gerektin em heldedin van starna çibikin gerektin heldedin gerektin Kevin av kavru xabatı hüneri. Hividarım de vesale da em xabatek nu despekin. Yani ezbimci edi despebik ejaliye ki. Öyle. Despebik da kötü heri bernamayan tişkhare konser çeki
stranên akustik çêbikî ya niha teknolojî jî pêşketiye yani niha imkanên me got ya medyaya civakî yani medyaya civakî de tim tiştên xerab dernakevin tiştên baş jî derdikevin imkanekî gelek baş e Yani ku mirov bikar ve bikar bîne baş aslında. rast e wisa ye Ji bo nasandinê ji bo bira ev jî bibe sedema destpêkirinê ne bername radyoya me Belê hêvîdar bername aheng em ê li destpêkin carektin. niha jî em stranekî wisa divê demê de bala min jî kişand dîsa stran Gerîla Yusuf çêkiriye ew jî pismamê te em tim behsa wî dikin pismamê te gelek stran jî daye te Belê ev strana wî kîjan stran bû xerîbî xerîbê kê de vedikî strana xerîbê herkes bi awayê xwe gotiye yani stranekî rastî jî pir ewke bi aliyê hest pir baş e stranekî gelek xweş e tê hezkirin niha em kê de vedikin ew stran tê hemberî me niha em dixwazin tu wî stranê ji me re pêşkêş bikî Belê gelek Stan Yusuf wisa hevat bûn belê xabin bi Tirkî çêkirine ben yoruldum hayat ya Yusuf hep Kurdî ne Belê müzîka wî ya dibin rezefîlma ehlamlar altında dibêjin çi bikim ne ew jî lê talan kirin dibê mirov bêxwedî be mixabin hat rast Belê niha em xerîbî
gelek spas Serdar Can. Saat atı hoş, saat Yusuf'cu hoş. Spas hoş. Serdar naha altı miroveki per rengi. من مخاسم ve rengi kiteyidince emineki derken hole. Demek ki televizyon ya bu ne? Emci bağırdıkın lur bunu bu Arabi diçün evke gerek bu batana kölni. Tu evvel şemdin bu ne? Tıkarı bir basavidi evke ki. Kerem ki. Emine gici bir kendin gödervan emeği bira bir kendin. Ya emsibi çün Hayya saat yazdığı şevit prova bernamaz zindi hişimeçi yani. Yazda da amderketin mamasa xalqamin go az peşi herim tebdi peşmen tere şaşki. Ama gut haşte zedetlerine çiz dadım. Az seri xadişim. Az rahmeti erbici evvel şemdin pınar da havale meydin Arabi dane. Az derketim çum sahne kiş bilaz derketim hatta mugot حياة ورم قد قرين كلنا ام تشون مذكر ري خلاص نابه بس بالا مش زاد او ريا كلنا اخني قد ناينه يعني بالا مش زادتر نكشن راستي بيجي مثلا هناكي وستي يجيبو بشرا مذكر اول شمدي جو كرو تشاشي مگو مامو سازنا شاش مگو ولا تشاشي مگو نازنا ايگو تام برامنا تبي از جرek din çün gokuraşların tişaşi. Gomamızsa avaraya Köln'e var asıl çün kadar 2 saat derbas ya bu ve saatte gelen nal Köln'e bana. Şu bu Brüksel Köln. 2 saat yani. 2 saat. Ari. Bir şey rey vekirine. Tnabi mamasa şemdin xeydiye dişwa. Cimraj nabece Seyit Khan telefon kurgu şemdin tilki hatım berderi nefteliki. Kız Seyit Khan şura çara sarı kabine ben namiri خلاص gel vaketim Paris'e. Ya mugot avçıdı bece. Sarı rakır Paris 200 kilometre ne? Sarı rakır mezakır Paris'e de haftadır misine. Evet Serdar. Yazı şevi derketin saatin ne nivro yani de sibi. Zaten Köln'ün maması da ni Köln. Mesela biranın eki. Saat ata kocalı. Ev birane de pır navdarın meşhurun ha. Ev yek juan bu. Navale hoca redaş bir dıkır. Ne? Nahem sırana ez Kürdistan'ım ne? Sırana ki mamuste Hozan Dilovan. Bale. Ev sırancı bu male gel. Gotunu müzikçi Hozan Dilovan. Slavu Reze Hoca dişinin. Harbeti Hoca dişinin. Ez Kürdistan'ım, Buka Cihan'ım. Ez Kürdistan'ım, Buka Cihan'ım, şerri gıranım. Ez Kürdistan'ım, Buka Cihan'ım, Cimirani şerri gıranım. Bağver ya jine var ebune behev ya emme roje dertinim. Bağver ya jine var ebune behev ya emme dertine Vadiye seroku alu farthime hemu petrolu zeru zivime Vadiye seroku alu partime hemu petrolu zeru zivime Dayka mazlumu kemal hayrime leşkeri rojey berfatanime Dayka mazlumu kemal hayrime leşkeri rojey
از کردستانم موکا جیهانم جیویرانی واری شیران باوریا جینه واری هبونه به هیویا و من موجه درتین هر بجی جماره هر بجی ساعت خوی سردار جان صابي دسته اول مسابه اول مراد اول مظلوم كده صابي gelek spas سردار جان صحبتات توليبونات ام gelek keyif خوش بون ام هاتن داویا برنامه کدن گوتنه خوی داویت جگو دروان مره بیجه پشرین برنامه خوی بستران پوتپوری هم خلاص بکن جرقدن هر کی مگودارد که سلاوی خواج وارد شینن هیویدارم بگوری دلیوان به دسا جوالی مرات را دویم دسته صابه مازدوم گیتار صابی دسا جبو gelek spas جبو وی درفت اشترای سپاس دکم پشتی ده وکی دریش جرقدن ما ایرو موزیک چیکر از که خوشم سپاس دکم اشترایش ام جی هیویدارن جیرو پیوه گرانی بدی سر هنری هیویدار بردوام بکیه گودروان نیجا ام هاتن برنامه داویا برنامه کدن لسر ناوی مازوم روشن مراد بکرک از ممو گل و سلاو دکن ریز و حرمت خوشواره دشینن حتی برنامه کدن ام دبیجن بخاطره و
عجب دنیا خرامك إني ولكر شلي ولكر قالوا دنيا خرامك قش آغاية الله هواية والواية بابي بوكي قش آغاية المشكر والمشكر لو كباران المشكر إني وليكر شلي وليكر عجب دنيا أخرى ومكر